Kia ora tātou. E June, mā tamariki o te kohanga reo o Paikakariki, e mihi ati ki a koutou. Nā te hoki, koe ne te tiwatatanga o tō tātou reo, e rote i ngā kura, mai ngā kohanga reo. So June to you and your children from Paikakariki, I acknowledge you for standing up here. This is the kohanga reo of Tararua i Paraparamu. We're going to do 4 songs and I hope you enjoy it. The first one is a poi.
based on smoke-free. So our kohanga reo is smoke-free. So if you come down there, you'll no fear of being smoked out. And our tamariki will talk about it. They have a big whare, they have a long whare, they have a whare that is smoke-free, and the whare belongs to them, the mokukuna. So this is the song that will sing for you. Oh,
we're still stretching over? Wow.
Ladies and gentlemen, te rōpū o whakaoho ake. Nei. Nā te kahanui o nā kapahaka, ka whakaritea kia toru rā, kia toru rā mō taua kaupapa, kia whakanoa ke tātai ki te ripata a Martin Rakuraku. He whakataetai kapahaka nui atu i te takiwā o te puku o Teika, tēnā i tō manu āriki. Ko ngā kapahaka mai i te upoko o Teika ki te tai tokerau, mai ngā wāhanga kohanga reo ki ngā kapa pakeke. He wāhi kinoa tāhora atu tēnei. He pai hoki mō mātou rangatahi, he whainga tēnei mō mātou, te whainga taonga wai hote ngā mātua tepuna. Rima te kau ngā kapahaka i whakataetai i whakangahau rānei. Ko ngā wāhanga kohanga reo, me ngā kura tuatahi, taka waenga tuarua, tai atu ki ngā rōpū pakeke. Ko te kaupapa tonu o ngā rā, mō ngā rangatahi. Ko rātou ngā uri whakatipu kei te haere, hei kau e ngā tikanga, tāua o tikanga. Ko ti ke mai te kupu ki tēnei kau mātua e ngāre. E hara tēnei mahi mā tāua, engari mō ngā uri whakatipu kei te haere. Ko te marae o Manuariki, kei o Kahukura, i wahu atu o te taone o Taumaru Nui. Te mahi o Manuariki, i hanga kia ritea i te haere o te katoa. Kia tikai te kōrero i horahia i e tāwhia i tō noa. Miro mā, miro whero, miro whanga potahi anō te koha o te mira, e puhua i tēnā miro, puhua i tēnā mira. Nā, ka haere ei tāua, kāre he kia ke he pākeha te nina, e he miru te rara, e haina mana te rara. Engari, haere ho tātou i runga i te ara o te atia. Ko tahi anō tanga, kōrero te tāua i te tanga. Paira wātu ko ki te au ngā tīpuna i roto i a rātau. Ko ki mai o rātau whakaro, o rātau wawata, tō i te wehe ngāti. Ko ngā kapahaka i toa mō ngā wāhanga erima, ko tararua ki parapara umu kohanga reo. Te iti kahurangi o te atatu, ko tāngarei me te rōpūrangi mārie o whāngarei te renga prawa. Ko te wānanga o Aotearoa ki Rotorua. Martin Rakuraku, te kārere. Pakari ana nā mahi āringa. Hoi anō, ko mujaki kunei a tātou kōrero mō tēnei rā, mō tēnei wiki hoki. Roto i nā rā whakatānei, kia pai te haere. Hoi anō, kia ki te anō atu wiki i heke mai nei, e mana kwana mātou kia mana ki tuni hia koutou e te rungarawa. Nō ora mai. Precious little girl, let me put you up where you belong. That pearl, pretty little girl, you've been in the background much too long. You've been working so hard your whole life through, changing all the people's houses, raising children too. How about something for me and you? Here in my arms you're gonna raise the breeze. Not gonna serve that doctrine, serve my creed. Don't serve the happiness, see our day is gone. Just living for each other as we do the one. Last girl, precious little girl, let me put you up where you belong. Last girl, pretty little girl, you've been in the background much too long. Together we stand so brave and so strong, created by love, love one another.
Limit is good, slump is bad. The qualification distance had to weigh at least 82 kilograms. That's 183 pounds.
fashion, they still demand wash-stitch waist, but bigger women are becoming more acceptable. The audience certainly seem to agree. The title went to a 27-year-old Russian immigrant, but the contestants believe they're all winners. Indeed they are, and that's our big, beautiful bulletin for Thursday. One Network News begins tomorrow morning at 6:30 with Place for Business. Breakfast begins at 7 from us. Major Frank Russell. Well, where's Major Russell? Where is he? Where's Frank?